UMLA baru MDC berem ke Mawlai ubak proses di saukmi ulak benam Iakhun nagi UDP hakani ke election MDC ke Banselongshan. Kat kum ketelong kubor ubak proses ulak ban Iakhun kum ukertong shimet hakani ke MDC election ke Banselong ha urempang la syamsnam. Haka jing shisha ubak proses udang Iakhun ke MLA haka arjar Mawlai na ke parti UDP ka baula job teng haki samoy ba menshua Henry kat kum ke jingtep niki patba haka ni ke kenti ke ba menta ubak proses ulak ban nam Iakhun shu nagi UDP Henry un Iakhun kum ukertong shimet. Ubak proses ula longru UMLA bud menteri sorkar haki ni kisnem ki balalet Henry watla ula sya'ram no haka election udang beteng ban syakri ki patba ha Mawlai haki babuan kiliang. Haba penti kena ya kani working president ke UDP ubak polling do uloong baka parti ke syemjing ban sei kertong na Mawlai na marba ubak proses di saukmi ulakan randian no ban Iakhun na ke UDP. Mawlai ke lejar kan ba kertong bang ilaya terus bat belayat cepat ba di saukmi ila kendran no naga jeng ya naga seng jongi te kini ke bu jeng ya tina kumbangi objektif ke mutkan sitom ibani buat kertong ya mentah. Tu